ngiphilisa kabuhlungu sengiphindwe ngayisigcawu samadoshu mina nguwelile yewe zimdollar angisize la makhehla owathumele kithi emachunwini la makhehla amabhunu lawa ahla umhlaba wabantu abamnyama ngenkani osuwalethe kimi mina-ke ngigabe ngingokayitholi nodala impofu engigabe ngaba abammeli bangampela hhayi leyamphuphe ongilethele yona wena iyohlangana enkantolo siyodibana nenkantolo kulungile sisangisenandaba sengikhathele wuwe ngoba angazi ukuthi uzungilandele ngamakhehla anje yana nje uthi awazonto uthi ngiyafuneka enkantolo uma kwenze njani yazi uyangikhohlisa wentombazane ngeke mina ngidlala idushu ngeke khohlwa ngeke mina ngibuso emabiyela ngifisa ukwazi ukuthi laba mmeli olabo bathume lapha kimi leyamphuphe yabammeli uyikhokhela ngani ngoba u-SABC ngikhuluma nje kumanje uyawa bho mina-ke ukhona ungqukayitholi nodala impofu engigabe ngabo abammeli bangampela jikelele sohlangana enkantolo